Puse dvije Hrvatske, jel' tako? Ali da ja biram. Može? Ajde. Jednu da otvorimo treće oko. Ajde ćemo. Tu, jel' dobro? Je dobro bilo? Može, evo. A ja ću onda kasnije se... Jo, gačice se vidi. Ma gdje? Oko crvene gace ima. Nemam, ne, to vam se čini pokriti. Lijepe nogice. Koja tanko ima ovdje, to dečki. Evo ako ćemo. Oj. Znači to, hoćemo preživjeti ovo. Da vi nećete te noge zapetljati, pa ko će to otpetljati? Ja sama. To nitko ne zna kako se otpetljati. A vil ja to isto kasnije, ako bude. Evo ovako. Prvo ću vam konac za zube. Strašno, kako ću ja to shvatiti? A evo ovdje piše. Ne mogu vjerovat. Jezik treba isto čistiti. S tim? Da. Kako? Ispružite jezik. Ispružite i onda skroz od grla. Ono dokle a nećemo to ovdje. I onda... A da vidite da ste očistili, onda skinete pa odnos. Ako smrdi, dobro. A mora smrditi? Ma mora, ne mora. To ako miriši? Mislite smrdi? Ako miriši? Na što miriši? Na ljubičice. A znači da ste jeli ljubičice. Ljubispice, ljubispice. Ja ti imaš i reći otvije. A moram ja vas centrirati ovo malo, kožica to nije ovoga. Kad se smijete ono se viće ovako, a to baš lijepo. E pogledajte ovo, ovaj stvarno hitno centriranje, to je Bože dragi. Treća moja knjiga, treća. Živjeli za zdrave ljude? Dok ne umrli, kad umrli, a šta nećemo kućno? A šta se ću mi pravo udaramo ovako? Tako alkoholično? A lako hoćete vi, pustit ćemo se i ovako i ovako. Aj dobro, evo ga. A neobična čaša? Ajde, sve. Ne mogu ja to. Vi mineralno možete sve, ali ja ne pijem mineral. Evo vama doktora Ronalda Nikolića koji je Amerikance doveo ovdje. Doktor Asel, bumo se sreli prijatelju. Bio sam ispred ordinacije, čitao sam što si govorio u večernjem, jutarnjem. Srećemo se Jarane. Ako znaš šta riječ Jaran znači, dokazat ću ja tebi ko sam ja. Ja hoću s vama spavati u krevetu. Imat seksualne odnose. Metnimo reći što kaže gospodin Lijanović stari, Lija. Metnimo reći. Ako ja smatram, ali nećemo za seks, seks ne u brak. To ona priča sa časnom sestrom što ste bacili u jezero. Ex-časno, da. Dobro, nemojte sad ono što smo pričali na telefonu, ali dobro, ako treba ne hoću. Pa jebe ga, došla mi iz Zadra. Da ste nije 23 godine, nije imala žena, odnosno nije bila u samostanu. I došla meni iz Zadra. I sad kažem ja da došao iz zatvora. Kažem, pitam ja nje. Jesi došla na centriranje? Kaže nisam. Jesi došla, donijela love? Nisam. Jesi za jebačinu? Veli nisam. Pa koji si kurac došla onda? Tako malo kameru tamo, drugo, ako smijem ja malo prijedlog, pa nek se malo kreću. Maznula se u 17. godini, prvi i zadnji put. Poslije toga otišla u časne sestre, pa napustila i sad vidim ja, taj velečasni Ante Baković ili Anto Baković, stalno viče treba Hrvatića, treba ovo, treba ono, pa kako će biti jebe ga? Mene sramote tamo je pruvete guraju ženama, a mi kita imamo koliko hoćeš i kakvi hoćeš. Da li vi njih centrirate zato da bi one imale seksualni odnos s vama ili ih centrirate radi centriranja pa se onda odnos dogodi? To drugo. Ne možete to zapaliti, radi to. Zapaliti, ja vama pogužim. Ako budete predsjednik države, što ćete činiti? Ja ću vam pokloniti iz videoteke. Mazit ću vas ako budem predsjednik. Pa mislim da bi prije svega, prije vaših pacijenata i svih centriranja trebali centrirati malo sebe i pogledati malo na svoj način konverzacije ako ste već bili u samostanu. Mislim da psovkama tu nema mjesta, prvenstveno. Ma ajde, kurac, bit ćete bolje za zdravlje. Nemojte doktore, morate biti fini. Vi ste ipak jedan doktor. A i šta je bolje, pušti cigarete ili kurac? Bog Ante. Bog. Daj ti meni reci ko ima bolji trokut, ti ili Malnar? Pa Malnar? A ja mislim da imaš ti bolje. Ma kakvi? Pa i sjećaš kad se skidao s Malnarom? Ma to je onda bilo, sad je on ojač, on je sad bio na Velebiću. Koliko dižeš na benču, Ante? Ma ne dižem ja na benču ništa, to nije dobro.
Ti ono, hen šoda, hen ide na karate. Ode toraka, ja samo brzina i vještina. A vi ste tako imali lijepe dojke kad sam ja vidio tamo, a sad to vam pritisne i izgleda da nemate. I kažem ja, neka izađu osobe, žene, ženske osobe koje su imali seksualne odnose, tako da ne bi bilo i curica, znate, već na 12 godina, i izađu one. E sad, od vas koja je pušla, vršila felaciju i kitu, neka istupi 2 koraka. Jeste vi čuli, znate? I istupi 5 godini djevojaka, žena, ne znam ja. A vi rekao, okrenite se prema Sljemenu na sjever. On se okrenuo i rekao, kreni prema autobusnoj stanici u Velikoj Gorici. On se okrenuo i što neće da kreću. Kreni! Zašto taj način uvijek? Pa kažem, fino neće. Pa kad se ja proderem, onda mora krenuti. Kako ljudi smiješno funkcioniraju, bože moj. Pa, čujte. Što bi se dogodilo da ni onda nisu krenule? Pa, bit će da i nisu neke. Onda ja, kad baba jedna, šta ti baba će? Pa doktore, ja pušim. Šta pušiš? Pa veli Marlboro. Ajte vi meni recite jedno, kad vas je neko polizao dole po pičkicu zadnji put? Vidiš ti ove Mirele, ove Željke. Bila pacijent, sad se krije sa Damirom je svojim momkom, pa ko fol da ona nije pacijent bila. Karo sam i nju i sestru čovječe u istoj sobi. Kad ja centriram žene koje ne mogu svršavati, svršavaju. Ali tu je isto i do partnera. Kako imate informaciju? Nakon nekog vremena vam se javljaju i kažu sad mi možemo doktore svršavati. Pazite, ja to praktično vidim. I on meni to kažu. Da, zato što vi u biti imate uvijek odnose s pacijenticama, pardon, zaboravila sam. Rekla mi je, doktore, pomozite. Vrhunski ste u centriranju i u jebačni. A jeste imali kad problema sa potencijom? Kako? Da su previše? Ne, nego... Da nije se dizala? To nikada. Nikada? Nikada. A prerana ejakulacija? Nema kod me prerana, ona kad ja kaže, oda starta. Znači sve to možete maksimalno kontrolirati? Oj, teka. Nema kod mene prezirati. Šta ne možete vjerovati? Hoćemo probati? Vas zanima da li ja tučem ženske, jel? Da. Evo šta je jednom bilo u Trnskom kad sam bio. I mi išli tamo na predavanje. Gledaj, tamo. Išli na predavanje. I nešto jedna stara i mlada se, jedna Mare, jedna ovoga su nešto se posvađale. Pa nema kod mene svađa. Pozivi nek čekaj malo. A usput ja šprulju, ne, to je jedan prut. A plaći se jebati majku svoju. I da vidim koja je kriva. I kad bila ova mlada, ja na gulica, Udri, povuci, pucni još šous. Ona je, kako zove, haljna, ona pukne. Ali tako je to mene seksualno nadražilo, a i ona ništa nije osjeti. Ja tučem brzo, to se ne osjeti, ko metak, znaš. I sad ja ove istiram i druge pozove da vam donese konca, iglu, i da ona to ukrpi. I evo kad ona skije, ja nju maznim. I za Antu, ako može, da nam pokaže kako to otprilike izgleda centriranje. Ne možeš vidjeti, ne gledam nija kad ti ženu karaš. Biće malo kasnije. Pa dođi pa gledaj. Dođi pa gledaj. Na livadi, gdje je breza bijela, gdje je breza bijela. Ma jebem ti, pogodi me kucom ova mala. Ja kad